Hal fogo. Hasi pada dalam dia. Cap. Kepepine. Pada kali pembatal dia kalau apa dah di bawah mimpi itu dah ini. Katalah tahu. Apa lot. Kalau tuan dia ini kalau apa tahu ini. Dia berani pen tahu pun jangan tuan. Lot firman dah ni gay. Apa yang tak ada. Sekarang ini kalau uih itu. Ketua kabinet ketua malam malam. Oh, ketua malam malam dia terkait. Oleh apa yang kaya tak ada bagi kamu. Bukan kaya bagi di pos tanam. Bukan kaya bagi siang. Bukan kaya bagi apa yang kau. Bukan kaya bagi nomor yang terlalu yang kau tukar. Oleh kumi dia terkait. Wah, kau dia kenal dia tak. Kaya kan kamu tahu ya. Kamu berbeda ini kamu lah. Lalu pakai tokalah ini apa ya? Gaya jadi sio ini beda berpulau. Sio mata cuma. Mereka sudah ada pemain. Gaya tapi nak tahu apa? Tapi nak buat beda. Oka hal ini mata kita ada tahu. Kau kan siapa pemain? Before I put that report out there, before we hop in the full history of the Lord Yoga, the family for one. Kalau kita berdua kaya family semua mau, orang kita tak orang mana lor, grateful. Jadi apa yang you be white, no dia. Who knows what kind of way because of facing no one. Let me say today, before we close tonight, and the Holy Spirit is seeking those to be prepared and to be ready for the great day, the feast of the Lamb, the marriage supper of the Lamb, and all of us will be bought by the blood of the Lamb. His product and gift is in it, the greatest day of our life. Kalau orang beli, di proses malam tu, pengen ambil tuan kalau mana. Kalau kita hanya begitu, you look into someone, right, made for you. The Bible gives instructions. You should not. Kalau dia berapa apa tuan, kita masih boleh. Kalau kami ada orang boleh kalau dia berapa apa dia. If not, then we can make it on my own. But what we ask that really importantly, let the Holy Spirit bring what's in your life today. Kalau mahal orang yang kalau mau ketemu dengan mereka boleh, tapi no perlu kalau dia, lagi itu mahal dia. Kalau orang mahal aku ni kalau orang mereka boleh. The God of the Ahmadi, the Holy Spirit is here with us. Over the glory of the heart. It's the heart that really walks. Kalau kita lakukan itu, kalau kita lakukan, kita masih mampu. Jika kita lakukan, kita mampu. But I pray that the Holy Spirit will draw you to the altar tonight. How will come in the whole? How will come in the whole? How will come in the whole? Kalau mau menemui orang boleh, come to the altar tonight. He is waiting for you to meet with every need that you might have tonight. Pertama kali bersihkan. Wala ako ay kaya mamano ni tawag ng mga. Lord, nakakaroon ka ng akin. Hallelujah, hallelujah. Manos sa mga nakaroon ka sa muli. Wala ka hima ko yun. Kung saan ka ng ikaw ka, kung bumuwi ka ng pagkakot ng ikaw, the all is open for you. Come to him.
Glory,